crackers in there. You don't eat it. It's in there already. Just that. Đấy.ទឹកសុះមកលៀនមុខ Later. It's in there. Kelah Don't kerong worry mana about it. It's in there. 20 10 pound เอ๊ะถ้าแพม10 pound จ้ะ6 10 pound Còn nói vậy sao? Mommy, mommy. Được kìa. Có Gì tin. lạ chứ. គាត់ទិញពីShen Shen seafood នៅចិត្តកន្លែង store ចឹងមានន័យថា ប្រចាំ ថោកជាងយើងហើយ Ôi. តែទូ យើងការស្ងោរ10ពោដែរ ដាក់ដល់ យើងដាក់ចាច្រើនពេក cái cầm hộp nó trong chuối kia thôi